Membaga bigat tayo. Amin na po. Kitaan nyo man takaabay yun no makaayo mo ilaro pa na. Ne, apay nga katawaan. Apay haan. Diyos ko pakawanam. Naabay mo ni bakit mo ko. Wah! No, kada bunyag tito'y topic. Basta no, mabalikas a bunyag. Kanayo, istoryak pa'y kada kayon. Malagip ko lata, ito'y jak malipatan nga padas ko ti bunyag. Dikon kami idi, maikatlok sapay lang nga ti mamunyag tati dikon. Daya pakas jeti istola na, da kami kapababa niya. Di dikon, sakbay ngagpadi. Mabalin na ti mamunyag, mabalin na ti mangkasar, mabalin na ti mangsermon. Daya ti trabaho ti dikon. Kat, kaor-orden mi nga dikon, talo kami, dua kami kenje kadwa nga padi. Napangkam nakipiesta, ti maysa nga parokya. Kagapot a piyesta, da after da jay piyesta, kuna da jay padi nga kura paroko, da kayo man la mamunyagan ading. Ay kawun aapo ko nami, ata siyempre kagagatalan mi mga mamunyag, ata kaor-orden mi nga rod. Ti agbunyag 68, mas baptism. Num ta nalpas, siyempre nalpas ti konselebrada, aldaw ti pananganan alas 11 saon, alas 11:30, sa nagpudot, aya po, umalikosag, dagiti ubing, dagiti ninong kadaninang, at da electric pan na, mga kaslakan niya tayo ngamin nga aircon, piman. Ali, umariwawa da. Kada jay paset nga di jay, di mat jay paset ti bunyag ka, jay reception ka, kurusan niya po pa di jay muging jay ubing niya. Santo kurusan mo, jay naganak ken, jay ninong ken, ninang, jay kadwak na pandi jay, alay, kuros, ali, kuros, ali, kuros. Kagapo ta, nagaduda, nagpudot, aya po, jay likod, ala, umarakiyak ti ubing. At damay sa nga nanang, jay, yan ti maude, iti dandanik madano, na mapagsardan di jay ubing. Ay, inya ti remedyo na napagsardan, inroar na na. Alay. Ala, dilat na, di siyempre nagsardangan. Siyempre mabainak mo't ang amang kita, langan mga kunak. Pinaspasuritakon na kinunak. Siyempre mabainak mga kita, kunakon na. Hindi agpasango akong dandani ak makasa, danon di sango, ikamkamat na di ubing. Father, da ito'y pay. Kinunalpasan. Sa balik na kurusan pati, ay Diyos ko pakawan na. Isumo lang ang naluna. Kunak ano lulunan, di mat nalunan ti lulunan ti ubing, kunak ano di lulunan, ininayad ko, ay apo, Diyos ko. Dahito yung apaya, sa bali, ay Diyos ko pakawanam. Kaor-orden ko pa ilaan, nagbasolan, nagkonpesarak nga dagos, apo pakawanam dahito tangan ko, ngamjak inggagara, kunak matanak, analakap. Ikamkamat na akin, apan na mo inroa, siyempre, an na mo may remedyo, piman mat. Ay so dayjay, kumama nga rod, no? Dayjay magarod ina, kaya ka mo, maikanam sa magarod nga anak na. Iso nga no, bunyag ko na dan, Diyos ko, malagip ko lapta dayjay, iso nga, kasla automatic nga, ag-flash, ijay panunot ko dayjay, diyan mo malagip tiri nanan. Basta, ti amok dayjay, at least di panunot ko, lulunan. Naisalakan nak ijay. Ti amok, tinabunyagak, di lulunan. Bunyag, apa yang amin, tatang amin, ti piyasta tay tatang aldaw, pan nakabunyag ni Apo Jesus. Napan di karayan hurdan, ni Juan Amamunyag, nagado ti mamati kanyanan, ado ti mangibagang nga mayat di bagbaganan, napanda amin nagbabunyag. Anya ti ko na ni kay Juan Amamunyag, ay isagana tayo ti dalan, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, paluntagan tayo ti dalan. Kunana. Ado tinapan nagpabunyag, ijay karayan hurdan. Idi agbunyag di karayan hurdanan, napan ni Apo Jesusan. Bunyagan nakmet, kunana. No kitaan tayo jay sabali nga ebanghelista, dagiti nagsurat nga ebanghelyo, kunana, siyak kumati bunyagam kuna ni Juan, nagresis. Siyak kumati bunyagam. Taimbagang rod ni Juan, bunyagang kayo, taimpagarot da nga isun ti Kristo ni Juan. Bunyagang kayo iti danom, ngam ti sumaruno kanyak, nabilbilag, jakpay maikari amang warwar ti kordon ti
Dahita ti kinapakumbaba ni Juan. Nya, bunyag, di agpabunyag ni Apo Isos kunana, haan siya kumati bunyagam, kuna ni Juan ka haan, masapul a bunyagan nak. Nagpabunyag, anyat na aramid, naglukat ti langit, at dabimaba nga bilit, nga bilit iyay. Kalapati, nga simbolo ti Espiritu Santo. Idi nalpasin, adba timak anag ko na, sika ti dongdongwek nga anak ko, maayayo ak unay ken ka. Iti sa bali nga ebanghelista, sa bali di bersyon da, kunana, iso ti dongdongwek nga anak ko, maayayo ak unay ken kuana, dumngeg kayo ken kuana, kunana. Daytoy mat personal, sika ti dongdongwek nga anak ko, maayayo ak unay ken ka. Dati sa baling ebanghelista, iso ti dongdongwek nga anak ko, maayayo ak unay ken kuana, dumngeg kayo. Kitaan nyo, nagsabali niya. Kayat na nga sa uwan, uray na nagdumada, kayat na nga sa uwan, nabunyagan ni Apo Esos. Katata na iraman tayo iti bunyag. Dahita nga bunyag na, iti karayan Hordan, nagsiwarak ti entero nga, danom ti sa nga lubungan, nabunyagan tayo amin. Nabunyagan tayo. Ngam ti karo na, uray pala di katikistaak, ti pakarigatan, di pan nakaawat tayo ti bunyag no daduma, da tayo a Kristiyano, kasla nagbalinan nga social acquaintance, tapno agbalin nga Kristiyano, or social pressure, pabunyaga mon. Tapno maibiyahem, apinag ko na nga mabaling nga ibiyahem at nga nabunyagan, malas kano ko nada. Kinagbalin mga social pressurean, isong ano daduma, apay nabunyagan ng hampay, Father, apaya, basit pay lang amin, buryas pay lang, apay di baboy ti bunyagak. Nagbalin mo ngamin nga, inya-identify tayo, inya-quit tayo mo, iti kakaan. Tada kayo mo nga talaga mo, no adda nagpabunyagan, ay apaw, nagasukan, nagungikan, no napanday mo raga di ilikas, lawang ganas na niya. May mayat no day tayo, kung kunadan to jaya, aging gana nga. Agpupugpog da jaya, karkarosan dan to jaya, nabartek to, no umalal daw dagiti nagparte. Nagbaling mga social pressure. Ngam kinagpaiso na no daduma, nalipatan tayo, haan nga umunag da jay panakaawat no anya ti bunyag. No daduma, maliwayan tayo no anya ti kayat asaun ti bunyag. Anya ti maramat ti bunyag. Ni Apo Padi, siyak, Torquato, bunyagang ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Day jedanom nga pamunyag, day ti gundaway, nga pan nakaikat ti basol atawid. Awan sa bali, ang makaikat ti basol atawid, nuhaan a jedanom ti bunyag. Isong uri laklakayan kan, uri makimismisa kang iliblibas mo, no ang kanabunyagan, si babasol ka ti basol atawid. Kanya ti basol atawid, rebyon tayo manan. In the Old Testament, na basol di ay daadan kin iba, dagiti inya naganan, dagiti ninuno tayo, nagpipinasa, aging gana nga ikat. Ni San Agustin dinagkuna, idi during conception, di pa nakasikog, nagbasol ni ina, jedara di ina, kin di ubing may-maysa, automatic di ubing narumwar si babasol, ta jedara ni inang, kenta, basol pa yun ani tatang, dagasawa dagarod. Isong ano rumwar si babasol di ubing, awan ti personal abasol na, awan aramid na ta ubing nga rod, ngam, as soon as possible, asap ko na tayo mabunyagan, tapno mawaya-wayaan iti, basol da ti danom ti bunyag. Inton lanaan ni Apo Padi, ije crown, iso da balak ko nga lanaan, nga naluneng sa bali magayam, lanaan na to'y crown, maawat na di jay, talo a misyon. Iso dya, 3 kings, kung natayo man, ang talo nga ari, talo ang mamasirib, in regalo da, balitok, insenso ken, mira. Anya da dya simbolo na, ari, propeta, ken, padi. Idi nalanaan tayo, naawat tayo, dahi nga kinaari, propeta, ken kinapadi. Iso nga, dakay nga nabunyagan, padi kayo met. Common priesthood, kunana day jay. Da kami, ministerial priesthood, ta, isogarod ti ministry mi. Kada kayo, pahadi kayo met, ari kayo met,
Propeta kayo mat, datay amin nga nabunyagan, misyon tayo dayjay. Ito na nalpas DJ lana ti usarin ni Apopadi, iso nga badwan tayo di ubing ti puraw. No awan ni Apopadi, idennes na jilupot apuraw. Nga ibaga na purity kinadalos. Iso nga ti kadalosan nga taong awan basol na daytay kabunbunyag. Nadalos, iso nga pure puraw. Ito numalpas dayayan kandela. Dayjay kandela, ni Kristo ti silaw, sumindi tayo ita nga silaw. Tapno agbalin tayo asilaw ti lobong. Isongorji kanta tayo nga siyak ti silaw ti lobong. Gimangat tayo iti dayta asilaw. Iso ti misyon tayo, agbalin tayo nga silaw ti lobong akas propeta aharikin padi. Tumulong ka amang silaw ti lobong. Haan nga agkurkuri demdem, hanggang nga agbalin nga salop nga pangtakkab ti silaw ta maidep, haan. Ti misyon tayo, agbalin asilaw, lawagam ti lubong. Tumulong ka amang lawag. Kasano ti agbiag ti lawag? Kasano ti maban ti lawag? No adda kinatangsit, no adda tumangsit, agpakumbaba ka, nalawlawag di lubong mo, nalawlawag tarupa, maan? Ngum no makikinkin-narit ka, nailit di lubong mo, na sip-sip ngat mo tarupam. No dag switik, ang kitaan nyo ti tao nga switik, nailit ti lubong na. Nadagitay padpadak nga mangutang, nga amin nga istor ka si uutang, ay kalikliklikan na amin, no lumabas agin tatalyaw ka. Nailit, anasipngat nga lubong dayjay. Kaagbiag ka nga anes. Agbiag ka nga nalintag, tapno nalawag dayjay lubong mo. No may saka amarites, mamarpardaya ka, nadamag jay chismism nga chinismis mo, ay nalidem ta lubong mo. Iso nga agbiag ka nga nalawag. Dayjay ti misyon tayo, manglawag, tumulong nga manglawag ti lubong. Anya mo ti tartari gagayan tayo. Anya mo ti ambisyonan tayo, api nga lawagan tayo ti lubong. Hindi nabunyagan ni Apo Isos, nagkararag, naglukat ti langit, bimaba ti maysa nga, anya nga bilit? Kalapati. Kalapati, symbol of peace. Kapya. Symbol of the Holy Spirit. Adda upat nga simbolo ti Espiritu Santo. Dove, iso da symbol of the Holy Spirit. Fire, iso da napan ijay nagsinandila nga. Apoy, water, danom, iso da na ibuyat kanya tayo iti bunyag. Ken di air. Ati sangaw ni Apo Diyos, simbolo ti Espiritu Santo dagitoy. Kati bimabakin ni Apo Isos, wow, kalapati. Iso garod nga da nagkasar, ti ipalubos da nga bilit kat. Pampanunutek. Inya nga tamot ti simbolo ti bilit nga bimabakan niya tayo, idinabunyagan tayo. Ni Apo Isos ka kalapati. No, agtatakaw ka ti manok, uwak ang ata. Naglukat ti langit ka, uwak. No nangisit ta kararwam, di uwak at nagparangaan. No agtatakaw ka, dagita uwak ka, agtatakaw ti. Ano siya siguro ti nagparang siguro ka, pagawon no botot nga tanan. Dagita mo palpal si itan tayo dagajayan. Kano niya nga ti nagparang mo, no, idi, dakalag, panunutan nyo tabiyag yumat. Datay amin, ag-reflect. Idi na nabunyagan ni Apo Isos, nagparang ti kalapati, idi nabunyagan naglukat ti langit. Niya nga tamo ti nagparang. Sigurado, dagitay kakabsat ko nga marites, dagitay barkadak nga marites, siguro Martinez. Sumanao. Siguro ti nagparang di nga to, Martin. Martinez siguro. Diyak amo niya tinagparang ka da kayo mat. Wano, anya naga na dagiti bilit nga agtaktakaw ti inapoy ti makan. Bilit sinahaan.
Siguro da kay nga gisop-supot, ay bilit sinat. Agiyawid ti makan. Hinabunyagang ka ka, oh. Addan to silim nga kanayon, nakasilipin kanto. Bilit sina dinapan. Huno sa ano ka, butang datayan nyo, kasla karuprupam tinatay, sigurado nga tinagparang idinabunyagan ka, kulaaw. Siyempre, kasla natay tarupa mon. No makita da ka, kasla da matay, ti sakit tinakam mo, no, maupay da. Kasla ka magmag na nga natay, tawan biyag king ka. Sigurado ati nagparang kanyam ide ako, kulaaw. Kulaaw! Ano ludod to ni? No nagunik kulaaw di ayan min, agbutang ti taon. E so ano napangkamutan takabutang da ka, sigurado kulaaw tinagparang. Nya. Iso da iti bagbaga nakakabsat, nagparang ti bilit Espiritu Santo. Napno ti Espiritu Santo. Anya ti ko natitimak, sika ti dungdungwek nga anak ko. Maayayo ak unay king ka. Dayjay ti tartari gagayan tayo nga tao, nga Kristiyano. Ti agbalin nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Dayjay ti ambisyonan tayo, dayjay ti tartari gagayan tayo. Agbalin ang makaayayo iti imatang ni Apo Diyos. Kas ano nga mag-age tayo? No makaayayo tayo ti imatang ni Apo Diyos. Kasi siyempre, no, di pamilya, may gimong mo, iti pagtrabahuam, no maayayo dagiti tattao, ijay, kayat na nga sa uwan, at damot a porsyento na nga maayayo mo ni Apo Diyos king ka, di mat? No rumwar ka di ayan yun ka, wow, aglawag ti rupa da, nasilawan da ti kandelam, maayayo da iti rupam, ta nasaya at kagarod, at da kinapakumbaba, naanos ka, amom ti agayat. Ngam no rimwar ka nagmisuot da, ay id-depom data silaw, haang ka makaayayo ti imatang na. Oray kat kumada kayo nga agkakabalay, ni katugangam. Kasano nga maayayo ni katugangam? Karigalwam mat respetaram mat katugangam nga rod. Ngam no kunanaking ka, daytoy ati mayat nga manugang. Sala aglingot no mangan. Ay, rawat. Rawat asa daw. Nukas jeti chismis ni katugangam king nga ay dakes. Haan ang makaayayo. Kas ano nga agbalin tayo nga makaayayo. Iji pamilya tayo, maragsakan da ka din no makita da ka. At da ka diragsak iti puso da no kadwa da ka. O no ikarkararag da nga pumusay kan. Iji trabaho tayo. Maayayo ka di dagiti katrabahuam. Dagiti kay pagserserbiam. Kano makaayayo tayo dayjay, kaawatan na maayayo mo't ani Apo Diyos kanya tayo. So kung naglukat ti langit, anya mo't ibaga na king ka. Nagsiyaat nga tanga kuna ni Apo Diyos ka, kuna na ka, dagiti po marokya, ti Sibilya, dagiti ti anak ko nga dungdungwak unay, maayayo ak kadakwada. Wow! Kitaan nyo man tarupat akaabay yaw. Ni katawaan da nga rodahang nga makaayaw. Nagrigat nga ro tati makita mo, ni bakit mo, Diyos ko, di bangir ti kumita amon. Kadi di kumaati kunana, kumani Apo Diyos ka, lukatan nat langit, dagiti parokyanos ko, na agkay-kaysada, agsisinnaranay da, agtitinulong da, awan ti marites kadakwada. Wow. Maayayo ak unay kadakwada. Diyay kumaati ko na ni Apo Diyos. Diyay ti tartari gagayan tayo a Kristiyano. Agbalin nga makaayayo iti imatang ni Apo Diyos. Isugarod nga nabunyagan tayo. Isu nga laglagipon tayo. Namnamaak mat nga, da kayo mat agpapada tayo kumamot. Nga bali nga siyak nga bilit sinat, kumati nagparangan kalapati kumaa, takapyagarod. Espiritu Santo. Kino ko na anak kumaa, makaayayo ti imatang ko da ito anak ko, kasi kumaati tarigagayan tayo. Kaanyang orti tarigagayan, anyang orti aramiden tayo. Aramiden tayo lagi, di misyon tayo. Anya ti misyon tayo, mangted ka tilawag, haan nga sipnget. Agserbi ka akas, ari, napakumbaba. Adda pa nagdaydayo mo kini Apo Diyos, kaspadi. Agsao ka ti kinapudno, may saka a propeta,
No maaramid tayo dayta, hala numan pa'y addamot apa ka ikibsungan tayo, adda pagkurkurangan tayo, ado dagiti babak tayo, dumawdawat tayo't panulong na ngem tarigagayan tayo, nga makaayayo ti imatang ni Apo Diyos. Haan laeng nga ti imatang ti tao Tano daduma ka mabalin tayo nga makaayayo ti imatang ti tao, ngem ti imatang ni Apo Diyos sa bali. Nya? Dayjay ati tartarigagayan tayo anabunyagan. Alatat ta piyesta, pan nakabunyag ni Apo Jesus. Iso na ti ulo tayo, da tayo ti bagina, iso nga di pan nakabunyag na, nakaraman tayo. Piyesta tayo matata. Ikarkarigatan tayo ati agbiag, nga makaayayo. Kitaan tayo at dagiti kakabsat tayo, dagiti kakadwa tayo, maayayo da no adda tayo. Sigurado no makaayayo tayo, automatic. Ti imatang ni Apo Diyos ad-adda nga makaayayo tayo mati imatang na. Niladawatin nyo ta kalapati tayo so agtupak. Ang kadi nga Martinez, ang kadi nga uwak, nakarkaron no kulaaw. Napipiesta ka na tayo amin nga nabunyagan.